Srećko i ja smo svoj rad ukrstili i razmenili u jednoj drugoj dimenziji, u jednom drugom prostoru koji se konstruiše zahvaljujući izvesnim afinitetima koji sa nacionalnom pripadnošću imaju malo veze i kad ta veza postoji, ona je uglavnom per oppositionem. Primer knjige Rastka Močnika Alterkacije zanimljiv je za nas ovde kad govorimo o crossoveru na jedan drugi način. To je knjiga koja bi za čuvare kulturno-nacionalnih identiteta mogla da predstavlja pravi skandal, jer ti identiteti podrazumevaju i postojanje nacionalnih jezičkih identiteta, a ova knjiga, desilo se, nema takav identitet. To je knjiga bez nacionalno-jezičkog identiteta. Pa kako je to mogućno, pitaćete me vi, sasvim prirodno i na jednostavan način. Doduše, ispod naslova piše prevela sa slovenačkog Marija Mitrović, ali to nije prava istina o prirodi ove knjige i njenoj genezi. Naime, alterkacije su nastale od jedne serije Rastkovih predavanja, koja je on držao na slovenačkom jeziku i koja su snimljena na traku, kako se to nekad radilo, to su bili magnetofoni. Transkript tog snimka dobila je Marija Mitrović, profesor književnosti u Trstu, naša prijateljica i prevoditeljka, koja dobro zna sve naše jezike, pa ne mora kao Nino, naš kolega, da drži slušalice da bi razumeo kako na hrvatskom zvuči moj srpski jezik. Oni su mislili da ja ne primećujem ovu provokaciju koju su činili, ali ona sasvim dobro ilustruje, naravno uz njihov ironičan pristup temi, ovo što ja pokušavam da ovde objasnim. Dakle, da se vratimo nastanku ove knjige koja nema jezički identitet, a koja se zove Alterkacije i čiji je autor Rastko Močnik. Dakle, Marija Mitrović je te tekstove koji su bili transkribovani, znači skinuti sa trake, dobila da prevede na srpsko-hrvatski, kako smo tada zvali taj jezik, ili srpski, svejedno, i ona je to uradila, ostavljajući na mnogim mestima upitnike za autora, jer nije, naravno, sasvim dobro razumela šta tu sve stoji. I kada je Rastko video taj prevod, on se zapravo uhvatio za glavu i rekao, jao, to ne može tako da ide, i počeo je da ga rediguje. Ta njegova redakcija se sastojala u tome da on dopiše pola teksta, pišući ovog puta na srpskom ili srpsko-hrvatskom. Tako da taj proizvod koji se zove Alterkacije je delimično prevod, delimično original, jednim delom je usmena tvorevina, drugim delom pisana tvorevina, a ono što je tu napisano, zapravo napisano je pre svega na srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku. I kako sad naći takozvano biće ove knjige, gde je njena ontologija, na kojim temeljima identitetskim ovakva jedna kulturna tvorevina postoji. To je zaista, kako i naslov ove knjige obećava, mada kad je taj naslov Rastko Močnik smislio, nije imao u vidu ovu sudbinu njegovog rukopisa, odnosno njegovog izlaganja. Dakle, zaista reč je o ekstravaganciji, o alterkaciji, o alternativi. Mogao bih da navedem još mnoge primere slične iz moje izdavačke prakse. Naprimer, postoji još jedna knjiga koju sam nedavno objavio, koja nema jasno definisan nacionalno-jezički identitet. To je knjiga istoričara Vjekoslava Perice koja se zove Balkanski idoli. I ona je definisana tamo gde stoji takva definicija u knjizi kao prevod sa engleskog na
srpski, ali zapravo prema svedočenju samog pisca reč je o knjizi koja postoji samo u obliku dva prevoda i nema nikakvog originala. I tu se postavlja pitanje, dakle, načina na koje tako jedno delo postoji, koje takođe kao i Rastkovo delo, dakle, postoji na neki ekstravagantan, alternativan način. Evo šta kaže Perica. On kaže prvo da je jezik na kojem je on pisao nije bio engleski, nego je bio nešto što se zove ESL, odnosno English as a second language, to jest engleski kao drugi jezik. I kaže, zvuči bizarno, sad citiram Vjekoslava Pericu, ali ova knjiga koja se sad pojavljuje u prijevodu s engleskog na srpski jezik nikad nije ni imala originala napisanog na maternjem jeziku autora, u mom slučaju to bi bio hrvatski. Dakle, imamo hrvatskog povjesničara koji nema knjigu ni na kakvom originalu, jer on sam ne priznaje svoj engleski kao drugi jezik kao original, nego prihvata sa odobravanjem i očigledno svesno to da je pisac dva prevoda koje on sam nije uradio. Dakle, o čemu se sada tu zapravo radi? Kako tu te primere, kako takav crossover razumeti, kako situirati, koju vrednost takvim iskustvima dati? Jesu li to neki izuzeci, jer su to neke stvari koje treba prosto sa osmehom primiti kao neke tako ekstravagantne, kao što sam rekao, neobične raritete koji ni na koji način ne dovode u pitanje naša uvrežena, duboko rasprostranjena uverenja o tome na koji način može da postoji jedna kulturna jezička tvorevina, to jest na način otelovljenja jednog unapred zadatog i datog kulturno-jezičkog identiteta. Dakle, što bi rekli filozofi, ontološki problem, ali ja neću tako krupnim rečima da nastavim i na kraju, jer sam, mislim, došao prilike na granicu između 9. i 10. minuta, rekao bih da, po mom skromnom uverenju, ovi primeri svedoče o tome kako oni koji iskoračavaju iz okvira nacionalnih kultura ne moraju to raditi da bi se približili nekoj drugoj nacionalnoj kulturi i sa njom razmenjivali svoja dela, kako se to obično zamišlja. Ja ne kažem da se to i radi, jer u ovoj oblasti mnoge stvari se zamišljaju, govore, a često se druge stvari rade. Dakle, ne mora se zamišljati da to izlaženje, ajde vidim da ovaj reč s koracima mi slabo prolazi, pa ću da je ilejtujem. Kako, znači, je mogućno uraditi nešto drugo i na drugi način razumeti ovu vrstu operacija i na drugi način ih vrednovati. Jer, po mom mišljenju, mi na ovaj način stvaramo svoje, tako reći, alternativne prostore, kulture, one koje je mađarski pisac Ištvan Bibo, govoreći o tome šta je Evropa, nazvao mali krugovi slobode. Znači, iskoračujući iz ovih okvira, uspeo sam, mi se ne nalazimo na nekom praznom prostoru između nekom takozvanom ničijem prostoru, između granica. Nismo mi neka napuštena bića koja, eto, traže da se eventualno udome u okvire nekih nacionalnih, etničkih, verskih ili drugih identiteta, nego mi demonstriramo zapravo ili praktikujemo bez namere da demonstriramo mogućnost zasnivanja jedne mreže, jednog prostora, jednog nivoa postojanja koji